Так, қана суыңыз, атыңыз кім еле? Әділет. Әділет, қана суың, досым. Ол жерден өтеді. Құрбасы өткелі. Так. Мұны алыш керек екен ар жағына. Қант тазалайбыз, бұны ертең толып қалып тұр ғой, досым. Жоқ, қант тазалайбыз енді. Қарайсың, ертең селкесі полный чаятта шығардычы. Оларын алып тұрып. Теплотрасса. Так, теплотрассаны қандай қылауыз? Я. Насос станция бұрап. Насос станция бұрап жүргесі сонда. Гараждан орнына. Мен шақырып қойып осында, қара толып қалып тұр арығы. Әділет. Қара арық толып тұр, жетші. Ертең кешіне су кесілі ашады. Бұл жер только ручной тазалашпайды. Өмір берді бірінші ол көріп остан керек өмірім, да? Мен үшеде іштеймін. Так, мода құрып алып тұр, Замирек Башевич. Аққун дейді. Түшініңіз, да? Алғыла. Так, мұна теплотрассаны қандай алауыз? Бұл ертең насос чылдыразыз. Насос сүзде бұразыз, да, ба? Сөйлештік қой? Бұл действующий ба? Действующий. Алғыла. Айтер, мен... Гараждар үстіне жылдыразыз. Ауа. Мұны көтерсе олау ба? Вот. Так, мұны алынады, да? Обыл бақылауын. Обыл бақылауын. Шеде отырасыңар ба, Әділет? Амин үшіде өзіңе тосып отырасыңар анда. Водохранный зонаны. Өзіңер водохранный зонасыңардағы, өзіңер тосып отырасыңар. Жетекшіңіз кім емеуі? Руслан ба? Ертең чал Русланға. Салам алейкум. Ауа, қандайсыз? Жақсы паваден, сол жақшы, істе жақшы. Так, ертең мұ гараждарды алғылады. Шыныңыр бұ? Әділет. Сіздер өзіңер ват қосыңар, өзіңер водохран зонаға салып алыпсыңар ғой? Ұят бар бе? Қандай өметеміз? Метр жылдырауыз? 2 метр емес, 10 метр жылдырасыңар. Шыныңыр бұ? Тазалағылы ертең срочно қана чал емеге. Таза су бұ? Таза су. Алло, Руслан. Досым, қандайсың? Жақшы, жатас бұ байнада құдай деп құрсақ сылап. Сізді байнада да өтат, қой балдар? Мына сіздің офисте тұрауыз біз. Сіз өзіңіз ватхоз болып тұрып, водохранный зонаға салып алып тұрсыз ғой. Анан сіз өзіңіз семетпесеңіз, сізді кім тоғытады? Жоқ, мен хорошо, байнада болбоңыз, мақұл, жұмышта болыңыз. Емне үшін водохранный зонаға гараж салып қойдыңыз? Емне үшін? Bizim garaj mı? Да. Bizim garaj ya bolo tam zamandan beri. Атам заманында болуы, енеміз заманында болуы, ертең алдырыңыз срочно, түшініңіз бі? Sıram же болды. Давайте, быстро, завтра с утра начните. Ремонт кылбай турандар, ремонт кылган жок мында. Давайте, завтра начните. Деме, ертегечи 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, бұны ешкім қылбаса ертең вообще ошты су қаптайды. Алып кетеді. Я. Машиналай алып кетеді, ташпайтшы. Бұны біреу қараш керек, де. Саламатсыздар, саламатсыз бізеке, саламатсыз ба? Қана су? Алейкум. Бұл жерге толып қалған барық. Я. Қысылып кеткен да? Я. Қысылып қалған сол. Олар бүт алдырыш керек екен, түсініңіз бе? Қарам, олар бүт алдырып, оны алдығыладағы екі бетін ашқыла. Мақұл бұл? Қойқана бар екен, бұл жақта қарап, қойлар. Все, давайте ертең полностью алғылан, түсіндіңіз бе? Я.
Карама, эки бетинде, нар жагында, бул жагын алгыла. Замирбек Байч, завтра усилие начинаете, түшүнүңөрбү? Вообще, эртең таптаза кылып койгула. Муналарды алып, тазалагыла да суун ачайлы. Карачы, баягы сууну кысылып калып, эртең суу чаят да. Эртең биз арыктарды тазалайбыз, мыйзамсыз турасыз. Мыйзамсыз курулуш бүт баарын эртеңден баштап, балдар келип предписание тазалап коюңуз арыктанбай. Макулбу, ажеке? Мояк же. Жақта ошо территория. Ачабыз берди. Ооба. Олар да тоже, да? Арыктын боюнда турабы? Арыктын бою мына. Бул эмне, магазин бе? Жок, мурун сауна болгончу. Все. Демек. Кана арык. Ой, арык. Мына карачы. Мына ушу сууга түшөт экен, да? Я. Кашчы. Сууга түшөт экен? Я. Сууга түшөт экен? Билмейт, жанагы турба чыгарып коюптур бирок. Я. Турбасын чыгарып коюптур. Кана. Ким мал сууга түшүп. Я бул суу бул. Башка көрмөйт экен ошо. Астына кетет. Жок, жактан. Я. Охо, бул жак вообще. Ну все понятно, хорошо. Эметкиле, кара, могу эки бетинде, нар жагындагы могу бетинде. Кара, арыкты тазалабасак болбойт, эртең ит болобуз да. Адил эди, эмне үчүн карабайсыңар буякта? Бул жер булатка сотко берген бул жерде. Пока булар соттошот. Соттошконду карабайбыз бизчи. Водохрана зонада турабы, тазалаш керек. Ооба. Облус соттун жарасы. Тем более облус сотку болсо эч маселе жок болот, алабыз. Касына берүү бар, анан кийин болот. Мына суу баш толуп калыптыр, арык карачы. Мына. Арык толуптур. Так, кече ушул жактан сел акты да. Жактан келет, бул жака бурус кылыш керек да. Каналга түшпөй нары. Ооба, буну карайбыз. Буну карайбыз, нар жакты карайбыз. Так. Так, могул жерде мына зданиянын кече ушул здание мешать этти да. Так, Замирбек Байч, мынаны срочно алдыгыла, түшүнүңөрбү? Ооба. Кара, мына кече буяктан суу түшүп, эгер мына здание болбогондо кече аркка түшүп кетет болчу да. О, полный эме болду. Эме, архитектор. Эмне үчүн мону мыйзамсыз берип койдуңар, суунун үстүндө турат? Bunun dokumenti yok. Ya. Строенияга документи yok. Давайте, эртең срочно алгыла. Кече маяктан сел акты, көрдүңөрбү? Сел агып, мына ушул магазин болбогондо аркка түшүп кетип болчу. Жөнү эме самовольный куруп алганбы? Ооба. Замирбек Байч, кантип самовольный курат? Ушунча здание курганга чейин учпадыңарбы? Я. Курулуп калганда. Все алгыла, түшүнүңөр, эртең предписание берин алсын. Кара, мына арыктын үстүнө, о, как это так? Мону карачы. Кандай арык тосуп алыптыр? Кандай болсун ушул? Уят эмес. Документин көтөргөндө эски ар жагына чейин кафеде берилген экен, кийин магазиндин үстүнө да чыгып алыптыр. Ошондо текшерген. Все, мыйзамсызбы? Мыйзамсыз. Все болду, алгыла эртең. Кара, мына суунун үстүндө как это кандай болбойт да, бул тозалаш керек да. Уят эмеспи? Экскаваторга доступ болот, ушул жерлерди таза. Ооба, назарда доступ жок да, туурабы? Все, эртең алабыз моларды. Баарын алып, Замирбек Байч, каттуураак туруңуз, түшүндүңүзбү? Турабыз. Все, бу алып эртең предписание бергиле, эме? Болду, беребиз. Бүгүн кел жазып айт кыздарга. Жана кандай мээрим каякта жүрөт? Артта келет. Жаздыр, сразу алып снос деп жазгыла. Полностью. Мына жерде
жерден өтөт. Мына жерде проблемный тесттин трубасы өтөт. Ошол трубада подпор берет да. Үчүн тазалаганбыз да, бир билесиз, сиз, э? Былтыр тазаланды. Былтыр мына жол оңдолуп атканда тазаланды. Суундан тесттин трубалары өтөт. Түшүндүм мен. Тазалаганга эме бар, а? Так, мына жерчи, мынаны жерде алыш керек экен, а? Могу бетин. Булар колун бошот. А, Жидыра алышы. я. Ооба. Саламатсыз. Так, ошондо мыналарды алыш керек экен, а? Мыналарды алып. Салып тазалагыла. Саламат, тамак таттуу болсун. Саламатсыздар, тамак таттуу болсун. Кандайсыздар? Зеленхоз. Кече могу гүлдөр чайып кеттиби? Ну, аккуратно койсоң болор. Так, значит, азыр могун астына могун бир жолду баштаганда бир саат тазалашыбыз керек экен, а? Все түшүндүм. Тетилерди кара, мусуларды кече селден келген бойдон турат. Кана суубуз? Так, мына мусорду кара. Жылдыз. Мына 10 күндөн бери турат, мына очень мусор. Мына 10 күндөн бери турат мына мусор кара. Алдында квартал комитет Айдар Бакиев чыгарып койду. Сыра. Саламатсызбы? Так, мына алынат турабы зданиялар? Ооба. Негизи өзү бул жакта общий тазалап чыгат. Ооба, мына водохран зонада турат, анын үстүнө эмеде мыйзамсыз. Эртеге полный предписание берилет, түшүндүңүзбү? Могу дагы. Мага полный предписание берди. Ооба. Полный. Мындан да алгыла. Кара суунун үстүнө салып алыптыр. Уят эмес, как это так, уят эмес. Лучше ушул зданиянычы муяка салбай мына кара мына жерге. Сонун кылып. Зона эле. Дег айтам да. Кара. Агымына да подпор берет. А, Суунун агымына да подпор берет. конечно, бул түз агыш керек да суучу. Кече ушул жактан да акчы суучу. Бул кантип курулуп калды? Бул көп болду. Азыр биз Зеленхозго чейин барабыз, а? Нар жагын басканбыз, а? Так, кана суу. Я. Мына жерде автоо негиз бар. Мунан ачып туруп тазаланат. Кандай канал? Александр. Мону алыш керек экен да. Mo таза тетеге чейин алгыла тазалапчы мону. Мына канал дугун алгыла. Түшүндүрү? Мындай келген бу суу. Же кандай? Адилет. Жок, мындай келип туруп, мына жерде кичине повороту бар. Ачыш керек экен, мону үстүнө. Ачып, оларды алгыла мону тазалап. Онда жолго өткөндө бир арып тазалаш керек экен, толуп калыптыр, а? Жол оңдогондо бирси тазалап алайлы. Так, могу суунун үстүндө турабы? Я. Экинчи отстойник. Суу кана? Бул жокко беде суу совсем толуп калыптыр го. Могу жакка өтөбүз. Так, мына ачыкташ керек беле? Я. Так, могулар суунун үстүндө турат экен да? Зажлай. Рұқсат бересіз бе? Қана, жақсы өсте жақсы мен шағырдың бәрі. Қара суының қарап қойлы? Так, бұл не ол қадыш қана? МЧС. Я. Пожар. Так. Деме, дежурный вы? Шеф, біз аренда алып кетеміз. Все. Көже алғыла, сен мына қап кетеміз. Бұл кімге қарашты? МЧСке қарашты. МЧСке қарашты емес бұл. Жаман жол да? МЧСке қарашты емес, бұл біздеке, бұл қанша МЧС? Причем здесь МЧС? Тақтағылашы документтерін, неме? Бұл МЧСке шыққанды. Баланстаршы. Ошаны айтам да. Оперативный управление. Все, емек ертең министрге қат жолды бұлар. Аренда бізде. Бұлар Все, мыналарды алыш керек екен, а? Так. Қара, совсем толып қалып тұрға Әділет.
жерлер ручной тазаланып турган жерлер. Так, рахматчам. Так. Саламатсыздар, тамағыңыздар татты болсын. Ай, азамат қыздар. Так. Мояк Турбаев, Все, мы полный тазалағыла. Төрлер алабыз. Ооба. Мына жақ қарап қойлы. Ешкім қарап еткен да. Неге мұндай? Шында канал каралбай. Канал каралбай кеткен екен. Жоқ, неге мұндай бұл қараш керек болшы деп, ұят емес пе деймін да. Как это так? Мына татынаққа издание уже тибеш керек, бұларға тибеш керек, бұл бізден ценность. Бұға тибеш керек. Бағам достық бар екен. Ауға. МЧС жағынан. Ауға, жоқ, бұналар алып керек. Салам алейкум. Ата қандайсыз, апа қандайсыз? Так, оны алшы. Так. Мынау туникелерді алғыла. Так. Аділет, мо болады да саға проезд? Мо проезд болады да саға 6 метр? Болады. Мо алаш керек, молларды қара сөрлерді. Полный ертең демонтаж алдырғыла. Ескі ме екен? Я. Эмнеге боз үйгө карайт. Қоз үйі ба? Боз үйлөргө карайт. Бұл муниципальный. Жоқ, мына қанды өтөбіз? Не, ішінен. Ач. Ач. Ашылбайды екен да? Тапчандарды алғыла. Алабыз. Я. Жоқ, алғыла. Бере осым не болып тұр? Мына беркіз. Бер жағын. Қағынан кіреміз? Не, ана береш. Сама. Мындай екен, Все, полын тазалағыла, түсіндің бі? Жарайсы. Онысын алғыла. Тап-таза қылдым қарашы. Бардақ Турбай вообще-лі. Açtırayım бар болса açsın, çıkıp gidelim. Mına qara. Dar baş qaraç. Адилет, не үшін қарабайсыңар? Біз қарайбыз. Уағында предписание бергенбіз. Біз беребіз, анан звонок келет. Рұқсат бер. Тиіш белгілер дейді. Тиіш белгілер дейді. Все түшіндім. Бұны алғыла, демонтаж қылып, полынды алып тазалаға. Түшініңер бі? На контроль возьмите, на особый контроль. Арык надо чистить. Арык надо чистить. Тазаласақ болбойды. Ертегечи вообще застрянем. Ось затопится, под водой останется ось. Ось под водой останется, ертең арта тазаласақ. Нельзя так, ребята, жить. Нельзя так. Қара, молларды мына туалетін алғыла. Еже қаяқ кетеді, апа, туалет бұл? Қаяқ кетеді, канализация бар ма? Бар, мынандай. Арыққа кетеді? Жоқ. Канализация. Алғыл ертең. Жарайсы, балам. Кем, архитектор, вы там видели, да? Над арыком топчаны стоят. Көрдіңіз бе? Алейкум. Ажеке қандай жақсы ба? Мына ашмышық илап қалды, фонтанды үріп әлі қасаң бұл. Ауа, аз ошо келдім да, ова. Қалады қана. Саламатсыздар. Салам. Қандайсыңар, қыздар, жақсыңар бы, демалдасыңар бы? Саламатсыздар. Талант. Ова. Талант. Фонтан. İşte orada da sorun olur. Неге? Қачан? Қачан қоясың? 10 күнде фонтан уже керек жоқ болып қалады. Понедельник, вторник қой. Түсіндің бе? 10 күннен кейін фонтан не керек бар? 10 күннен фонтан не нужен?
Охо, бұл жер вообще бардақ екен. Все, полностью маларды алғыла. Мо тапчандарды. Саламатсыздар, қандайсыздар? Тамағыңыз татты болсын. Апа, қандайсыз? Тамағыңыз татты болсын. Так, мына тоже мыналарды алыш керек. Моны қырғыз үйді алған арқылы алғыла, моларды алғыла. Тазалағандай болады, ә? Ай балам кем көріп қой. Сен көріп Қандайсыз апа? Қандайсыз, жақсы ба? Сен тарихта қалдың. Рахмат апа. Тарихта қаласың балам. Рахмат апа. Қырғызстанның тарихына жазыласың. Рахмат. Рахмат апа. Мен Рахмат. ажыға барып келген аялым балам. Рахмат. Құдайым денсаулығыңды берсін. Амин. Қырғызстанға ушундай қызмат қылып жүрердің. Амин. Сені көріп мына жаш балдардағы сендей болсын. Амин. Ушу нерде бололу деп жақсы дегіле балдарым. Бұл балардан тәрбие алғыла. Рахмат. Біз сыйлайбыз дайма. Аман болғын. Үй білең мен. Аман естен. Қырғызстанды да гүлдетіп өнүктүр. Амин. Аллах акбар. Айтқаныңыз келсін апа. Рахмат. Қандай тәсті? Так. Так, bu екі беттен алынады екен, ә? Оны алғыла зданияны қарашы. Саламатсыздар, тамағыңыз татты болсын. Ой, мына вообще невозможно. Мына қарашы. Шunda қандай болсын, еме? Замирек Башевич. Қандай, сіз шақыртылу? Антисанитария. Архитектор. Шuna келді підписать беріп қарап қойып ойсыңар, болмайды деп. Я, ұят емес пе, как это так, Так, мояғындачы, самастары. Так, мол алыныш керек екен, ә? Молын алып, петяға шинекі бетін ашқыла. Хорошо? Так, еме, водоканал. Талам. Мына чекелерді іштебе қалып тұрға, талам. Ескілік шілік болуы Жоқ, ошонда сіз маға, так, бүгін суббота, бүт, базар, понедельник. Среда күні көрсетесіз маға алып келіп, түсініңіз бе? Бұл іштеп отыр, полноценный деп. Сіз 10 күннен кейін фонтанның керегі жоқ болып қалады. Мына жердің ішінде проблема бар. Кафенің ішінде проблема бар. Петя су ашты. Петя сел ашты. Клиенттің бар үштерді екен ғой? Той ғой? Той болды тау. Қандайсыз? Қандайсыз? Клиенттің бар үштерді екен, ә? Я. Үстіне ұрып аттым да. Моны тазалаш керек екен, ә? Екі бет тазалаш керек екен, моны тазалаш керек екен. Бұл не үстіне ұрып алып тұр, ә? Мына капельный орошение қылғанда Сулаймантауға шығарған насосный. Да? Алынысын іштетпей жататын екендер. Сулаймантау бозок пойыз деп қылышқан. Мына көрдіңіз бе оны? Сәне паш, моны алыш керек екен, срочно ертең. Бірінде мені Аділет, налогында бір қарап қойбойсыңар, салам алейкум. Қарама оны. О, маған қара. Маған қара, вообще суын үстіне жатады. Сроч, кеше су ашты ұшу жерден? Я. Я. Адрес Асанович, мынаны емен айтам. Хронометраж қылып налогын тексергіле қарашы клиентті. Қанша төлейді екен? О, бұл арық жоқ екен де совсем. Үш жерін ағауы? Жерден су ашты. Біз бұл түрі тұрғанымыз шегі. Я. Қандайсыздар? Қамасты. Мен осы жерін жетекші салам. Бұл түрі мұн жерден су ашқанда біз бұл түрін лестицаны бұзып. Жомоларды алыңыздар. Моны алып, бошот бергіле. Водохран зоның екі жағын 6 метрден 10 метрге чейін бошот беріңдер. Мақыл ба? Моларды алып беріңіз, пожалуйста. Ертең балдар келет, архитектор келет, кадастр келет, ОМС келет. Бізге керекті емені бошот беріңіздер. Мақыл ба?
Рахмат чоң. Алейкум, қандай туғаным, қыздарды салып алып, қандай жақсы жүрмейсің бізге рейд, қыздарды алып. Рахмат. Biz sana ısıtlandık olduk. 3 dakika bundan ısıtlandık. İyi kız kim çok? Ne yapıcı tatlı yok kim bu? Kotan kamter. Ошол көргөндү келип айтабыз го тууганым. Так, канал кана шода көрбөй атам. Nereden gelirsin? Nereden gelip yaptın? Моочу каналдын үстүндөбү? Kanalın üstü. Так, все эртең предписание бергиле алдыргыла. Эме, Замирбек Башевич. Эртең алгыла ачкыла, түшүндүңөрбү? Onu açıp kanalda açkандай болойлу. Так, бияка таş кайгына кеттик суу. Зеленков жанынан өткөт бияга. Все болды. Мол жагын кайгынан тазалайбыз. Ичинен, сыртынан тазалайт экенбиз бул жагынан. Все болды. Ушуну өзүңдү тазаласаң болбойт беле. Я. Эмне үчүн тазалаган жоксуңар? Салмақты. Кейсіне брап сұрақмам. Зажла. Силер мени коркутуп эле, мен сени коркутуп жүрөм го. Кандайсыңар? Жакшы. Зажла. Кандай? Силер мени коркутушуңар келе, мен силерди коркутуп жүрөм го. Жакшы эле тынчылабы? Ничего, нормально. Мына жер балдар. Бардак болуп толуп калган болчумун эрчи. Эме Азамат өзү билип тазалаш. Ушул жерде таза кылып койду. Азамат, кел колду бер. Рахмат, эркек экенсиң. Өзүң билип тазаладыңбы? Я. Сиз айткансыз. Мен айткан жокмун. Тияктан баштап дагы бирсе тазалайбыз. Түшүндүңбү? Тазалап эмеге чейин. Алдыңарбы? Так, bu bizim мечит, туурабы? Мечит. Так, бул жагына басканбыз биз. Басқанбыз. Так, мына биздин Зеленхоздун зданиясы. Так, эмени Сомбек Алматович. Мынау Кудай кааласа быйыл күзгө ачабыз зданиянычы. Açıp tekeretip tosup siz mağa taşlap koyduğunuzda жеңиш кылат депчи. Жеңиш кылып атат. Так, эми сизге задание болот. Берки эме боюнча дагы кече эметти билем эч жасабай койдуңуз. Теплица боюнчачы. Так, мен эми сизге башкача мамиле кылам. Так, эгер өзүңүз чуркуп айтасыз да, кандай тууганым, жакшыбы? Так, азыр эгер корейстер жасабаса, олардын баарын демонтаж кылып кайда өзүңүз ташыйсыз ошол жаккачы. Түшүндүңүзбү? Азыр техникалар келчи муну тазалабайлыкпы? Эртең баштайбыз. Демонтаж кылып баштап, тегеретип полностью забор менен тосуп, мынаны теп-тегиз кылып техника келгичекте площадка кылып койду. Асфальттарды басып, гараждарды бүтүрүп, техникалар кече даярдап коюшубуз керек. Түшүндүңүзбү? Эртеңден баштап ушу демонтаж кылып баштагыла. Мо полностью таптаза кылып, равина кылып койгула. Макул. Сонбой калмай, түшүндүңүз, Канча күн убакыт кетет сизге тазалаш үчүн? 10 күндө бүтөт. 10 күндө бүтөсүңөр, все. Значит, до конца бүгүн канчасы? Бүгүн 11. 20-сында Кудай кааласа тазалап бүтөт экенсиңер, Заборлорду ана баштай бериш керек экен. Муну үчүн заборду кандай кылайлык? Газоблок кылайлык, пескоблок кылайлык, же решеткалар кылып коелукпу? Газоблок кылган жакшы го дейм, Пескоблок. Пескоблок менен техникалар турат да полный. Ооба, давайте анда тегеретип этеги баштагыла да, мына демонтаж кылып алгандан кийин тосуп, мына биягы бар экен да. Кайерге чейин бар? Так, мына техникалардын эскисин списатеп жок кылбайсыңарбы? Я. Таптаза кылып эртең техникалар келсе буерчи сонун болуп туруш керек.
Так, могу заборга чейин биздики туурабы? Бияк забор бар экен. Фундамент жакшы болсо карап көрүп туруп үстүн элеметебиз. Түшүндүңөрбү? Почти бүтүп эле калыптыр. Жаңа эле кылыш керек бул. Ооба, жаңа, я. Үстү косула турган эмес бул. Ооба. Ооба. Так, могу жерге чейин туурабы? Жаңа карайдандар чыктı. Могу эмне турат? Азыр мен алып келдик жанагы. Чай бойынан келдик шеф. Жок, төгүп койбой турбайсың, машина өлтүрөсүңөр ресорду. Азыр шопур келиптир. Жок, эмне үчүн төкпөй турасың? Машина өлтүрөсүң го түнү менен туруп. Чо азыр төгөсүң. Качан төгөсүң? Да, апарып төк. Ана чакыр шоферыңды. Az şöyle, onu da kaçırdım. Evet, Yarka. Сонбек, төктүрмөн мусор, машинанын ресору өлөт да. Эмне коюп койдуңар, 2 тонна кушуну? Эмне ана мусор менен машинаны коюп койдуңар? Жаңы эле келип. Жок, жаңы эмне келесиңер? Төгүп коюп келбейсиңерби? Сен үстүңө 100 кг жүктөп койсоң эмне болосуң таңатка чейин? Өлөсүңбү? Машина өлөт да. Да, эме айдагыла. Айдаңыз, я. Так, ана немен айтам, Сонбек Алматович, мынау эски техникаларды, кара. Эскилик же техникаларды, мына допустим, иштебегендерди. Мына допустим, мына иштебей турат, туурабы? Мону наркылар либо металломго тапшырган, либо ушул иштегендерге бербейсиңерби? Металлонго деп, уме сатып спорт. Списание боюнча атайын комиссия бар. Баалап турган темирге сатат. Ооба. Могу иштейт, туурабы? Булар иштейт. Муну иштесе, татмага кылып краскалап койбойсуңбу, оңдоп? Отундагы гүлдөп түшүп кетип эле. Жок, качан оңдойсуң мына? Сага канча күн сурок болот ушуну? Кийинки жума краскалап коюш. Ооба, 1 апта сага сурок, мынаны краскалайсың. Так, наркыда бир машинең бар ушундай ГАЗ-52. Ошол оңдоп кой. Түшүндүңбү? Мен таптаза кылып, нар жагынан бери решетка эмелерди тосуп, эмет. Анда техникаларды убактылуу эмеге алып турат экенбиз да, Лахаповага. Анда эртеңден баштап техникалар полду ошага койгум. Эски кускаларды ошага чекеден бир жака тиз дагы, анан калганын акырын демонтаж кылып ташый бергиле. Макулбу? Мында иштетпей эле турасыңбы мына мусоровозду? İşte o da. Onun da az gelip üstüne topla ikinci kadar. Да, машинаны жүргүзүп, мусулар ташып өзүң апар. Апар. Апар дагы мага далачта видеого таштайгын. Машинаны таптаза кылып жууп эме, демесе вообще алып коем машиналарды. Все, бул жагын уже билебиз, туурабы? Колоночтор кыдырганбыз. Ооба, буларды кыдырганбыз. Азыр мону бузганда, мону кошуп бузасыңар бардыгын, Мону кошуп бузасыңар дагы, мынаны 6 метр бияка жылдырып туруп, сразу фундамент коясыңар. Акыл. Мону тезирээк кыймылдаш керек. Ужечи, тезирээк уже осень наступает. Азыр мынакей июльдан 20 күн калды, август калды. 1,5 ай убакыт калды. Сенарак уже эртең куйсаң катыбайт. Тез куюп, пескоблок менен тосуп, тегире тосуп, мощный кылып койлук. Быстрее возьмись. Так, ошондо сиз 10 күн ичинде бүтөсө тазалайсыз. Техникаларды баарын алып барасыз. Буларды алып барып тазалап, машина иши кылып, площадка кылып, тегире тосуп, вараталарды раздвижной кылып даярдап коюп. Түшүндүңүрбү? Все, давайте тогда закругляемся. Все, давайте, ребята.